Red Tabara uciye muri M23 tugusangayo vu hari ngorane susunikana n'indege kamwe nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose. Reka twongere tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi mu gitondo cya tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa birimo amakuru y'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko dukubitira mu bice bitandukanye, dukubitira mu gihugu cy'u Burundi, dukubitira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi aherereye amakuru abaduteza amatwi mu by'ukuri bakeneye kumenya. Rero twebwe ibyacu na makuru, reka duhera amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Tubabwire ngo i Burundi bihagaze bite nyuma yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yongereye amasezerano mu ishyaka rya CNDD-FDD risanzwe riri ku butegetsi. Ibi byateje impagarara mu baturage b'abanyagihugu b'abarundi, ndetse umugabo bita Pastor Denis Bucumu Nkurunziza wari uri kumwe na Reverien Ndikuriyo mu mugambi wo kuba bakomezanya akwiyomora kuri CNDD-FDD, we biravuga yuko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga, cyangwa se mu kinyarwanda cyiza bavuga ngo bwaba buri mu mazi abira. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone turebe ese ruswa ishobora kuba yarahawe umugabo bita Reverien Ndikuriyo kugira ngo ngataba impamvu yo gucamo ishyaka ibice bibiri, iyo yo iravugwa hite cyangwa se ibyayo bimeze bite. Hari n'abavuga bati ni ubugambanyi bukomeye cyane akoreye abaturage b'abarundi, kubera yuko niwe mugabo by'umwihariko wari bugerageze guhangara Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agifite umwanya wo kuba yakiyamamaza akaba yatorwa agatorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, byaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwira abashinga nahe, kuko icyitwa iterambere ryaba umugani hano ku gihugu cy'u Burundi. Turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi, turebe Prime niyo ngabo n'abahungu be uburyo bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa yuko abasirikare bagera kuri 25 ku munsi w'ejo baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse kugeza aya masaha nta nubwo ibiziga byabo biragarurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni imirwano ikomeye cyane irimo irahuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abacancuro na Wazalendo barimo bararwanira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Karemi n'ibice bya za Makobora. Ahangaha rero niho bikomeje kugenda biba, ubwo bivuze yuko usibye ikibazo cy'abasirikare bari kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni nako benshi muri bo bakomeje kugenda bata urugamba cyangwa se batoroka urugamba, aho Perezida Neva akomeza kugenda ashinzwe yuko igisirikare cy'u Burundi yamaze kugenda mu by'ukuri agikansaringa cyangwa se yamaze kugenda akirangiza. Ibi rero akaba ari byo birimo biragenda bituma abagabo batandukanye barimo ba Faustin Ndikumana bahagurukira hejuru, abagabo barimo ba Rufyiri, abarimo ba Agatorwasa bahaguruka bavuga bati nyamuneka igihugu cyacu muracyoretse, ubwo butegetsi bwa Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka. Bigaragara yuko bitoroshye. Ambushi ikomeye cyane kandi nanone iravugwa kuri cortege ambushi ikomeye cyane iravugwa kuri cortege y'imodoka za Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ese byaba bihagaze bite cyangwa byaba byagenze bite, aho bivuga yuko uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye isaha n'isaha ashobora kwicwa cyangwa se agaterwa kudeta, kubera yuko benshi mu bagaragaza uburyo uyu mukuru w'igihugu agundiriye ubutegetsi ariko akabugundira ntacyo abumariye, babona yuko uyu mugabo ashobora kuzava ku butegetsi nabi, cyangwa se uburyo bwo kuba bwamuhitana ari bwo bwonyine bushobora kuba bwagenda bwifashishwa. Dosiye zikomeye cyane bivugwa yuko zafatiye kwa Pastor Denis Bucumu Nkurunziza, byaba bihagaze bite, aho bivugwa yuko yaba ashinzwe gukorana na General Niyombare, ariko nanone umugabo bita Guillaume Bunyoni wasanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ku minsi ibiri iheze ubwo habaga ikoraniro kaminuza Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye, niwe wagarutse kubijyanye no kuba ngo CNDD-FDD yaragiye igambanirwa na bamwe mu bo yizeye, ndetse akagaragaza yuko rero izi saha ishyaka ryo ryaba rikomeye cyane kandi rikomeye bwuma, ryiteguye kuba ryakomeza kugenda risavinga abaturage
ariko benshi bakavuga bati iri shyaka riri ku butegetsi ryo ni ishyaka rizaduhitana, ni ishyaka ritazigera rinavaho kubera yuko ari ishyaka ryibona mu buryo bw'amoko cyangwa se ryibona mu buryo bwo kuba nta kintu na kimwe rizamarira abanyagihugu. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze nanone, kandi nk'uko bisanzwe bimenyerewe muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri amakuru yacu akomeze kugenda abanezeza aho muherereye hose. Turakubitira mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe nanone imirwano ikomeje kugenda iba, imirwano irimo irahuza izi nyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi. Tuze kugenda tureba ibyari byo. Uyu mugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo w'incabwenge benshi babonagamo icyizere, ariko nyamuneka ukabona yuko ibintu bitari buze kugenda byoroha. Turaza kugenda tureba kuri comment zitandukanye, by'umwihariko abanyepolitike bagiye bagaruka kuri iri koraniro kaminuza riteguwe ku munsi wo ku itariki ya 25, by'umwihariko ubwo iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi rizaba ririmo riratora abayobozi bashya, kandi mu by'ukuri muri iri koraniro kaminuza akaba ariho hazatangarizwa ugomba kuyobora uyu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bikavuga yuko mu matora ya 2027 bagomba kuba babonye nanone ugomba guhagararira iki gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avuga yuko ibi byose byaba birimo biragenda bikorwa ari mu buryo bwo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaze yuko nta kibazo gisanzwe afitanye n'aba bagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo mu by'ukuri n'umugabo bita Ndakugarika. Mu by'ukuri abangaba rero akaba ari bo bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko isaha n'isaha batakumva doctrine z'uyu mugabo. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Faustin Ndikumana, umwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, ndetse no bita Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri iyo wumvise ibiganiro byabo wumva yuko abakeneye impinduka zikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ndetse aba bagabo babayeho mu buzima bw'ubwoba kubwo kuba bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya za CNDD-FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo, aho bivuga yuko igihugu mu by'ukuri gishobora kuba kitabifuriza ineza. Nanone kandi turi buze kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, dukubitire ku mugabo bita Prime Niyongabo n'abahungu biwe bakomeje kugenda biyongera mu buryo budasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turebe ngo ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo byaba bihagaze bite. Tuza kugenda tureba kuri Pastor Denis Bucumuntu Nkurunziza. Uyu nguyu ni umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bigaragara yuko haba harimo haragenda hagaragara ikintu cy'uburyarya bukomeye cyane burimo buragenda bugaragara hagati mu badede. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ku munsi w'ejo nibwo ikoraniro kaminuza, ikoraniro cyangwa se ikoraniro rijejwe mu by'ukuri amasengesho, cyangwa se biragaragara yuko abayobozi bakuru muri CNDD-FDD bateguye umunsi w'amasengesho, iminsi 3 igomba kuba yaba iy'amasengesho by'umwihariko ku banyagihugu ndetse n'iri shyaka riri ku butegetsi. Ni byinshi byaje kugenda bitangazwa, yaba Reverien Ndikuriyo yaje kugenda ahabwa umwanya, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe afite ibyo yaje kugenda atangaza, nyuma yuko kandi ari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse binagaragara yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari kumuhigisha uruhindu. Ariko nanone bikavugwa yuko iki giterane cyangwa se iri huriro ryo gusengera uyu mugambwe uri ku butegetsi, mu by'ukuri bakavuga yuko byaba byaragiye biterwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka yuko mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuza kumuhinduka, akavuga ati reka duhure tumenye ngo aba bagabo baba batekereza ibiki, ese mu gihe twaba tukiri kumwe mu masengesho nk'aya ngaya bangirira umugambi mubi. Ariko benshi bakavuga yuko n'ubundi bitazakuraho gahunda nyamukuru aba bagabo bamaze kugenda bagaragaza, ndetse binavugwa yuko iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ririmo rirahabwa igihe gitoya, rishobora kuza gucikamo kabiri
kabiri cyane cyane yuko aba bagabo bariyoboye rwose bigaragara yuko bari mu bintu by'uburyarya. Reverien Ndikuriyo mu minsi yashize niwe wigaragarije ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uburyo buyobowe mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu, ndetse iyo dukomeje kugenda tureba ibyo ibwirizwa shingiro ritegeka ry'iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara, ati nta ukwiye kuba yakaba ari mu gihugu adafite aho aryama, adafite education, adafite sante, adafite ibyo byose nyine byangombwa mu buzima bwa muntu. Ariko nyamuneka ntago bibuza kugenda bigaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi harimo n'abaturage batakibasha kuba bakigondera ibyo barya. Turaza kugenda tureba ibyari byo dukubitire nanone hariya Igitega tubabwira amakuru azindutse ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri iri shyaka CNDD-FDD. Nibyo rero bidatinze reka turebe ngo ku munsi w'ejo hateguwe mu by'ukuri ikoraniro mu by'ukuri byo gusengera cyangwa se amasengesho yo gusengera umugambwe CNDD-FDD, bikavuga yuko aya masengesho yateguwe na nyanicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nari mbivuze nashyizeho cyiza umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Aya masengesho rero yayateguye, benshi baravuga bati afite ubwoba bukomeye cyane bw'uko aba bagabo bo muri CNDD-FDD bashobora kuzamuhinduka, ariko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo abatestinge arebe n'imitekerereze yabo ku makuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri aba bagabo baba batari kuvuga rumwe. Ariko n'ubundi bikagaragaza yuko muri iyi nama iteganyijwe cyangwa se ikoraniro kaminuza rizaba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, n'ubundi ahangaha bizarangira hamenyekanye ngo ninde ugiye kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD cyangwa se ninde ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aya matora rero ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bizagerayo harimo haravugwa menshi, kuko izi saha amakuru dukomeza kugenda twakira nuko muri CNDD-FDD mu by'ukuri bisa naho byamaze kugenda bihinduka. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi aherutse kujya muri presidence ndetse atonganya bamwe mu bakozi ababwira ati njye ntago njya nkorana n'abakeza bami babiri. Ibyo yabivuze kubera yuko hari amakuru akomeye agenda yakira avuga yuko mu biro byiwe haba harimo ingero ebyiri z'abantu, harimo abashyigikiye umugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe ayobora iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse harimo n'abagaragariza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri ngo baba bari kumwe nawe. Ariko nyamuneka ibingibi uyu mukuru w'igihugu akaba akomeje kugenda abikora kugira ngo making sure yuko mu by'ukuri aba bagabo baba bakiri kumwe. Ariko n'ubundi biravugwa yuko umugambi wamaze kugenda upangwa. Reverien Ndikuriyo agomba gukora ishyaka kandi yamaze kugenda yigarurira imitima y'urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'izindi ncabwenge zigaragaza yuko mu by'ukuri zikeneye impinduka. Ariko ikintu gitangaje nuko abaturage b'abarundi benshi mu by'ukuri batumva uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko mu by'ukuri ngo nawe asanzwe ari umudede. Bavuga bati dukeneye irindi shyaka rya politike rishobora kuba ryaza rikagira ibyo rikora, rigakora amavugurura, rigakora impinduka, ubuzima bw'abaturage bukongera bukagaruka ndetse n'igihugu kikabona iterambere, atari ibyo kuvuga ngo barahora mu birori bidafite gahunda barashima Imana n'ibyo, ariko Imana bashima mu by'ukuri badakora ibyo. Nanone bikaba ikindi kibazo gikomeye cyane. Benshi bakavuga bati iri shyaka ryakaba ari ishyaka ry'abapastori, kuko mu by'ukuri bose bagaragara nk'abihaye Imana kuruta uko bayobora igihugu. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda bituma benshi bavuga bati nyamuneka abavandimwe b'abashinga nahe bafite akaga gakomeye cyane. Abavandimwe b'abashinga nahe bazatabarwa nande ko ishyaka riri ku butegetsi ari ishyaka ry'abapasiteri ndetse n'abihaye Imana? Ese abaturage b'abarundi bizagenda bite? Ndetse nanone amakuru yandi tuba tugomba kugenda tugarukaho ni mu gisirikare cy'u Burundi. Twamaze kugenda adutohoza amakuru akomeza kugenda avugwa. Ni ku munsi w'ejo bita Prime Niyongabo mu by'ukuri afite ibyo yaje kugenda atangaza, ndetse mu itangazo rikomeye cyane uyu mugabo yagiye asohora yagaragaje yuko mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyaba gikeneye amavugurura ndetse
asaba umukuru w'igihugu yuko agomba gukora ibishoboka byose agafasha ingabo n'ubuzima zibayemo, by'umwihariko ingabo zagiye gutabara aho rukomeye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ababwira bimwe mu bibazo bagiye bafite. Hari amakuru rero avuga yuko rekiritoma zirimo ziragenda ziba hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abashaka kwitabira kujya mu gisirikare by'umwihariko bagomba kuba aba ofisiye. Biravugwa yuko ubu ku masite atandukanye mu gihugu cy'u Burundi rwose urubyiruko rurimo rurajya kwiyandikisha kugira ngo bajoininge igisirikare, ariko amakuru twakira nuko n'ubundi batari kubona abasirikare kubera amahitamo y'abadede. Hari amakuru avuga yuko rero abasirikare bo Burundi barwanye muri Somalia muri misiyo y'umuryango w'abibumbye batigeze bahabwa imishahara yabo. Sibyo kandi hari andi makuru avuga yuko n'abasirikare bajya muri Kongo by'umwihariko abafite imiryango yabo ikomeza kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri ibiziga byabo cyangwa se abasirikare bagerageje kugwa ku butaka bwa Kongo badacyurwa ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Ibyo rero akaba ari bimwe mu bigaragaza yuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri bukomeje kugenda busa naho bubarambira. Nanone kandi abasirikare bakomeje kugenda batorokera hirya no hino ku isi, ngira ngo duheretse kubabwira uburyo bakomeje guhungira mu bihugu birimo Katari ndetse na za Dubai. Aho hose niko abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bahunga. Ikindi kandi bikavugwa yuko hari abakomeje kumenengana mu mashyamba y'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka di ab'incabwenge basanzwe bafite imiryango ikomeye cyane barimo barajya mu bihugu nka za Canada. Gusa impungenge zisigaye ni ukumenya ngo imiryango yabo basize ibaye hite, ese yaba irimo irabona ibyibanze aspect zose, yaba mu nteko nshingamategeko, muri Sena ndetse n'ahandi hose mu nzego zifata ibyemezo hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Tuza kwikubitira mu gisirikare cy'iki gihugu cy'u Burundi turebe Reverien umugabo bita Prime niyo ngabo n'abahungu biwe uburyo bihagaze. Bakomeje kugenda hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cya Kongo bakomeza muri operasiyo zitandukanye, ariko nyamuneka di barimo barahura n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya M23. Ubu ngubu biravugwa yuko imirwano ihuje M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ikomeje kumvikana mu bice bya Kamanyora. Murabizi neza yuko nyuma yuko inyeshyamba za M23 zikuye muri uriya mujyi wa Uvira tayari zamaze kugenda zerekera mu bice bya Kamanyora na Ruvunge. Aha rero niho bivugwa yuko ingabo z'u Burundi ziturutse ku ruhande rwa Cibitoke bakomeje kugenda bagaba ibitero kuri izi nyeshyamba za M23. Ariko nanone biravugwa yuko hari abasirikare b'u Burundi banze kongera gusubira ku rugamba kugira ngo bajye guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Ibibazo bitandukanye by'ubuzima, imiryango yabo bayisize iheruheru, mu by'ukuri ntacyo bafite basigira imiryango. Biravugwa yuko rero agahinda kashegeshe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'izindi nzego zose mu by'ukuri z'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko abategetsi b'Igitega bo ni bahwema kugaragara mu makote nyamuneka bavuga yuko igihugu ari Edeni, igihugu ngo nta kibazo gifite, ariko ibibazo bikomeje kugenda binuma. Turaza kugenda tureba rero uburyo uyu mukuru w'igihugu we akomeje kugenda ategwa iminsi. Benshi banavuga bati yiteguye yuko mu mwaka wa 2027 azagezayo akaba mu by'ukuri nawe yakiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko amakuru aragaragaza yuko mu by'ukuri bamwe mu banyepolitike barimo uwo bita Rufyiri, uyu mugabo ngira ngo muramuzi, yitwa Rufyiri. Uyu nguyu asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abadede. Sinawe wenyine ari umugabo bita Ndikumana, yitwa Ndikumana. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi ngo n'umusenateri hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bo bamaze kugenda bahaguruka baravuga bati turakora ibishoboka byose, ntago CNDD FDD bwongere kuyobora iki gihugu, kuko aho igihugu kigeze gisafaringa mu by'ukuri ntago twe twabasha kugenda tubyihanganira. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko mu gihe iki gihugu cy'u Burundi hatabaho kumvikana kw'amashyaka ndetse no kuba iri shyaka rya CNDD FDD ryagenda rikora impinduka ku banyagihugu, nyamuneka mushobora kuza kumva mu Burundi habaye kudeta cyangwa se yongeye gusubiranamo ibibazo bikomeye cyane nk'uko byahoze mu myaka yashize. Abadede rero barashinzwe kwiharira ubutegetsi badashoboye kugira icyo bamarira abanyagihugu. Ibi rero bikagaragaza yuko nubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe yamaze kugenda yiyamamaza cyangwa se mu mbonerakure yaramaze kugenda afata ikibanza, biravuga yuko rero uyu nawe yabashidikanywaho mu buryo budasanzwe, aho bivuga yuko nawe ko ntaho igihugu cy'u Burundi cyaba kivuye mu gihe cya Reka Evariste Ndayishimiye kikaba cyashyira
gushyira imbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Amakuru kandi akagaragaza yuko ubwo abadede bageraga ku butegetsi bari barumvikanye yuko buri manda y'imyaka 5 bagomba kujya basimburana umwe kuri umwe nk'uko bigaragara. Ni abakadire 5 bo muri CNDD FDD bafatanye igihugu cyangwa se barwanye intambara yo kubora iki gihugu, harimo umugabo bita General Evariste Ndayishimiye, hakaba uwo bita Prime Niyongabo, hakabaho uwo bita Baratuza Gaspari. Uyu nguyu ni umuvugizi cyangwa se no umuvugizi w'igisirikare cya FDNB, hakabamo Reverien Ndikuriyo ndetse n'umugabo bita Ndakugarika. Aba bose rero bakaba bari baramaze kugenda bumvikana yuko umwe kuri umwe azagenda ahabwa ikirungo cyo kuyobora iki gihugu. Ariko nyamuneka muri CNDD FDD President Evariste Ndayishimiye intebe yamubanye cyanga, ariko nanone ikintu gitangaje kandi kiri ahangaha nuko akunze ubutegetsi adafite icyo amariye. Turaza kugenda tureba rero mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, turebe nanone imyigaragambyo cyangwa se imyerekano irimo iragenda itegurwa hariya mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo abaturage b'abarundi bereka amahanga yose ishyano bakomeje kugenda bahura nabyo, aho ubutegetsi rwose bwa Gitega bukomeje kugenda buba ubutegetsi bubi nk'uko benshi bakomeza kugenda babitangaza. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko